znači Bogodon, se, znači Vina Brač, 1903. odlikuje se ovakvom malom sitnom etiketom i gotovo bi se previdjeli. Tako sam ja recimo tragajući za nekakvim vinom došla do ove boce i vidjela ovu malu, ko da je markica za taksu. Često kupujemo ili moramo srediti nekakve papire, dokumente i onda moramo ići na tisak i kupiti ovakvu neku biljetu ili kako markicu. Ovo je kao malo sitna markica. Ali kopija je ono što nas najviše zanima. I ja ću vam, samo trenutak, okrenut ću bocu i vidjet ćete zašto je ona vrlo važna. Zašto je etiketa ima veze sa tekstom. Znači sama veličina etikete daje povoda ili